Hello, you are welcome to Bright TV. This is Francis Karamutsa. Yangarutse mbabwira amakuru mashya umunsi ngira ngo nibyo maze kubamenyereza na amakuru mashya mbanagiye nkora ubushakashatsi hano henshi agiye hatandukanye. Turavuga ku makuru arimo aravugwa mu kino gihugu cyacu kuri Chogm yagombaga kuba mu kwezi kwa gatandatu tariki 22 kugeza kuri 27 ikaba yasubitswe. Turavuga kuri green card, hari makuru mashya naho aje ni inkuru nziza kuri green card, ndetse ubwo rumva ngiye kuvuga inkuru ebyiri, imwe irababaje indi ni nziza. Gusa nibabaje nta gikuba cyacitse njya. Reka rero tukurikire tubanze tuvuge kuri iyo nkuru yo mu Rwanda isa nkaho ibabaje ariko nta kibazo gikomeye iteje. Yani inkuru yuko twari dufite inama mu kwezi kwa gatandatu tariki 22 z'ukwezi kwa gatatu kugeza 27 twari dufite inama yagomba kubera mu kino gihugu ya Chogm ni ya Commonwealth. So ntabwo rero ntabwo ikibashije kuba kuko itangazo risohotse ryarisohotse kuri Twitter yabo, ndazana byo kubibereka Twitter yabo, bavuga uburyo yabahagaritse iyi nama kubera ikibazo cya corona cyangwa se COVID-19. So ibyo ngibyo rero byaje kuvugwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda, harimo Igihe, harimo New Times n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bavuga kuri iyi nkuru, aho umuministre wacu w'ububanyi n'amahanga Dr. Nziza avuga ko iyi nama ihagaritswe ariko ikaba nta gihombo cy'umwihariko kihabaye, nubwo ibigombo birahari kuko ngira ngo muraza kubona ushinzwe ikigo gitegura inama mu Rwanda aho yaje kubisobanura. Nabyo ndaza kwibereka ngira ngo ni RCB cyangwa se RCBS, ni RCB aho bavuga ku bihombo byabaye no mu Rwanda, nabyo turaza kwibereka. Reka rero tubanze tujye ku kibazo cy'inama aho babivuga kuri internet. Turaza kugaruka tuvuga ku bya green card. Reka turebe kuri Twitter yabo ngira ngo reka turebe ku nama za icyo babivugaho kuri iyi nama ya Chogm. Mujya ngo murabona kuri Twitter yabo ni aho bavuga babivuze ngo as a result of the ongoing COVID-19 pandemic, the 26th Commonwealth Heads of Government meeting Chogm scheduled to take place in Kigali, Rwanda on 22nd to 27th June 2020 was postponed. The event will be held in Kigali at a time to be announced in due course. So rero murabona ko ari ni ibintu bahise bashiraho, ngira ngo n'igihe cyaje kubivugaho kivuga ku nama inama ya Chogm yagombaga kubera i Kigali muri Kamena yasubitswe. Ngira ngo murabibona, hari ibintu byinshi bavugiye basobanura ko yatewe ni COVID-19, aho umunyamabanga wa Commonwealth yitwa Patricia Scotland yavuze ko COVID-19 yahinduye amateka y'isi ku buryo abantu bamwe babuze ubuzima bwabo, abandi bakagenda bahomba. Agenda bisobanura mu bintu byinshi cyane, avuga rero ko ari ibintu bitari guteza ikibazo, bidakwiriye kutabiteza ikibazo cyane, ahubwo abantu dukwiriye gukomeza tukirinda tukareba icyo dukora, kuko gahunda y'irahari ya Chogm ntabwo bavuze ko isubitswe burundu, ahubwo irahari kuko ni inama yaritezwemo n'abantu benshi, aho bavuga ngo Chogm ni inama yitabirwa n'abantu bari hagati y'5,000 n'8,000. Mu Rwanda bateganyaga 5,000 hagati y'5,000 n'7,000. So rero ni inkuru ibabaje ku banyarwanda kuko benshi bavuga ati inama hari byinshi tuzayungukiraho, hari amahoteli, hari abikorera bari kuzajyayo kumurika ibikorwa byabo, Max Voice azagenda ahabera. So ariko nani Dr. Nziza we yagize ikintu ayivugaho, aravuga ngo ni Minister w'ububanyi n'amahanga Nziza avuga ko nta gihombo cyihariye, ngo murabibona hano, nta gihombo cyihariye kijyanye no gusubika Chogm. Minister Biruta niwe bivuze. So rero nibaza ko ntago ari ikintu twagira, yego harimo amafaranga yagiye aho kino cyo cyaje gihombya muri uyu mwaka, bavuga ko harimo miliyoni 88 z'amadolari zahombye, ari no kuvuga ngo ni anasaga miliyari, ngira ngo ngaha byanditse. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe kumenyekanisha ubukerarugendo bushingiye ku nama RCB Neri Kazayire mu kwezi gushize yavuze ko
muri uyu mwaka hari hateganyijwe inama 147 zagombaga kwinjiriza u Rwanda miliyoni z'amadolari 48, ni ukuvuga asaga miliyari 83 z'amanyarwanda, n'amafaranga menshi cyane u Rwanda nyine rwateganyaga gukoresha muri iki gihe. Ariko nta kintu cyatari cyabaye, abantu ntibakuka umutima bengo ya nama irarangiye ntikibaye, izongera kubaho, bazabimenyesha vuba kino cyorezo kimaze kugira. Kuko murabona hano mu Rwanda twe dushaka kuba turimo turitegura, kandi koko turashima Imana uburyo turimo turabyitwaramo, tunashimira n'ubuyobozi uburyo turi kubyitwaramo, ingamba bagenda bashiraho zo gukumira abantu bashaka kwitwara uko biboneye. Kuba tugejeje iki gihe umubare urimo uragenda ugabanuka, no kuvuga ngo habayemo imbaraga zidasanzwe, bivuze ngo tariki 30 birashobora ko twasohoka tukajya hanze, wenda dufite n'ubwo bwirinzi, kwambara mask n'ibindi byose. Ariko ntabwo imipaka yahita ifungurwa, kuko ibihugu byinshi biracyafite izo kese nyinshi cyane, urabona ko zigenda zinazamuka. Rero ntabwo wahita uva rero ngo Chogm bakomeze kwitegura, kandi Chogm tubona hazazamwo abantu benshi batandukanye. So rero ni ukuvuga ngo nta gihombo gikomeye kibaye, ni uko gusa twebwe dukomeza kwirinda igihe nikigera indwara iramutse icogoye, inama zakomeza zikaba mu Rwanda, ubukungu bukongera bugatera imbere, abantu bakongera bakisanga bagakora nta kibazo. Numva nta gikuba cicitse cyane rwose kuba yagizemo, duhumure rwose ibintu bizagenda neza. Ngira ngo mubashije kwibona ko nta gihombo gihari, ntiducike intege, ntitumve ko igikuba cyacitse. Inama irahari, yego hariho igihombo, turicaye mu rugo, burya igihe kigenda, ikintu gihenze cyane buriya mu buzima ni igihe. So iki gihe cyo kirimo cyatambuka, abantu bicaye nta kintu bakora, cyetse ababasha gukorera kuri internet, ariko kuba abantu bicaye ni igihombo muri rusange ku isi hose, ntabwo ari mu Rwanda gusa, ni ku isi hose. Ariko hari indi nkuru nziza ihari ku bari bategereje ibigendanye na green card. Ngira ngo nari maze igihe mbabwira impinduka zagiye ziba muri iki gihe cya COVID-19, aho bavugaga ku matariki yagiye ahinduka kuri green card. So ngira ngo bushize nababwiye ko bari bavuze itariki ya 6 z'ukwezi kwa gatandatu aribwo bizongera gusohoka, abantu bazabasha kureba iriya ntuza izira result. So ejo nanone nkore indi video mvuga ko President Trump yigije imbere yabihawe abihagaritse by'agateganyo, ntago ari burundu, no kuvuga ngo ni by'agateganyo yabayihagaritse. So ariko ntiyasobanura ibintu byinshi, ntiyavuga igihe bizamara. So iri joro rero yaravuze ijambo aribyo ngiye kubereka mu kanya, aho avuga ku minsi abantu bagomba kumara bategereje resultat, cyangwa se iminsi abantu bagomba kumara batamerewe kuba bakwinjira muri Amerika muri zira visa za immigration visa. So reka tujye kuri Twitter babashije gushira hanze y'ijambo yarakoze. Ngira ngo murabibona ni kuri iyi account yitwa CSpan. Ni company ikorana cyane na government ya United States. N'abantu ntago ari itangazamakuru, ahubwo nibo bashinzwe gukora ibigendanye na live, nk'itangazo mu president bagiye gukora, cyangwa se government ya United States ibigiye gutanga hanze. So nibo baza bakabikavaringa badarinze guhamagara igitangazamakuru ngo kize. So ni company idahagaze ku nyungu, kuko bakorera igihugu, bafite icyiciro muri Washington. So nibo bakoze tweet y'ijambo Trump yavuze. Urabona ni account verified, iyo hariho kana account verified, bashizeho ijambo yakoze haranga yavugaga asubiza kujya North Korea. Ahangaha yavuze rero ku bigendanye na biriya imisi 60 yongeyeho, avuga ngo murabona hano yasobanuye ngo president katuyitike kugira ngo ize neza. Ahavuga ngo therefore in order to protect American workers, I will be issuing a temporary suspension of immigration into the United States. Ngira ngo ni ijambo rimara umunota umwe n'amasegonda 41. Ngira ngo twanayikurikirana, reka tuyikurikirane. Therefore, in order to protect American workers, I will be issuing a temporary suspension of immigration into the United States. You heard about that last night.
By pausing immigration, we'll help put unemployed Americans first in line for jobs as America reopens. So important. It would be wrong and unjust for Americans laid off by the virus to be replaced with new immigrant labor flown in from abroad. We must first take care of the American worker, take care of the American worker. This pause will be in effect for 60 days, after which the need for any extension or modification will be evaluated by myself and a group of people based on economic conditions at the time. This order will only apply to individuals seeking a permanent residency. In other words, those receiving green cards, big factor, will not apply to those entering on a temporary basis. As we move forward, we'll examine what additional immigration-related measures should be put in place to protect U.S. workers. We want to protect our U.S. workers, and I think as we move forward, we will become more and more protective of them. This pause on new immigration will also help to conserve vital medical resources for American citizens. A short break from new immigration, depending on the time we're talking about, will protect the solvency of our healthcare system and provide relief to jobless Americans. Ngira ngo murabibonye ko ni inkuru nziza kuri mwebwe mwari mutegereje iyo green card, so ntabwo babihagaritse burundu, ariko reka tuvuge birashoboka ko iyi minsi 60 ishobora kwiyongera. Tuvuge wenda kari bongeho indi minsi 60, dufate kari minsi ari amezi 4 kuko ngo n'amezi 2 ashizeho n'amezi 4. Ayo mezi 4 ntabwo nanone biri bya affect green card muri rusange, bishobora ko affect abantu bamwe kuko nungu niba hari abantu bari bamaze gutsindira DV 2020, no kuvuga ngo nabari basanzwe baramaze kwitsindira ubushize bakaba batari bajya gukora ama interview, no kuvuga ngo biraba affect niba ataba maso. Icyo umuntu kure gukora ubu ngubu nuko ugenda no kuvuga turangiza nituva muri confinement turimo, uzagenda ukajya kuri ambassade ugasaba ikindi gihe cyo kuba wakora interview, cyangwa se niba bari baraguhaye visa ushobora kongera ukavuga ati okay mwongere ukabisaba uragenda ukabisaba bakaba bakongera visa, kuko ni ikibazo kitagoturutseho, nta burangare wabugizemo, nta koso wari ufitemo, ushaka kugenda ukabisaba. Rero ntimugire ikibazo. Harimo abantu bagize ikibazo bumvise ko green card byarangiye nyengo batagiye. No, nta kibazo gihari rwose. Mwebwe mukomeze muizere ko ibintu bizagenda neza ku bari bategereje izo visa. So ku bandi rero bari bategereje resulta, ibintu birakomeje ngira ngo zizasohoka ejo bundi bazabisohora, kuko ntabwo tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu aribwo bari kuzatanga visa. Nicyo babujije, ariko zindi process zishaka gukomeza. Ushaka go applying ishuri, ibintu byose ushaka kubikora, then ukazategereza icyagiye cyama interview mu kwezi kwa 10 turibaza ko bizaba byahindutse. Kandi nabwo nubwo byagize bashobora kuvuga ati tuwe tubihagaritse, ariko mwaratsinze, muzakomeza igihe tuzongera gufungurira. Rero nta kibazo gihari, mukomeze mutegereze mwizeye ko bishobora gucaho. Gusa iriya nitombora murabizi abantu 55 na abantu bake cyane, haba hatrainze abantu benshi cyane. So reka rero ngarukirizaho mbabwire ko ibintu bimeze neza ubu ngubu, nta kibazo rwose. Abari bategereje batangiye kwiheba, ibintu bimeze neza, nta kibazo rwose. Ciao, mugwe mu rugo kandi mukomeze mwirinde.